إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به کلشی پٹول تاسو لرا اللہ تعالی پپر کالے د پارا د امن د اللہ د طرفنا اور علی گا پتاسو د اسمان د طرفنو بدباران دل پارا شفا کی تاسو بدیو وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور دے پارا چلر کی ساسنا پلیتی دے شیطان اور دے پارا چکلکوال راولی ساس پزرون وانے اور پخیگی بلے رب دا قلب زراد دزر پکلکوالی سراخ پیستاسو اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچی وحی کو لستا رب ملائکو تا یقیناً زستا سمر گرے نکلک ایمان والا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ زرداشم زو پزونو د کافرانوں کے حیبت وہے تاسو دی لراد سٹھوں د پاسا وہے دینا ہر بن بن ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولا دا سزا پدی وجدا چی مخالفت کرے دا اللہ و رسول داغنا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب اشاش خلاف کو دا اللہ و دا رسولنا یقیناً اللہ دے سخت عذاب ورکم کے ذالکم فذوقوه وان للکافرین عذاب النار دا سزا خطاسو سسکے اپوشش یقیناً کافران لرا عذاب دور دے باخرت کے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ایمان والو کلچ مخامخ سے کافران سرگن نمگر ذرائی تشاگان اخبلیم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله اور شاشو گزو لدی کافران تا پتورز بن شاخ پلا مگر کہ ہنر جوڑا ان کے دپار جنگ کو لو یا پناہی حاصل ان کے اخبل ڈلتا یقیناً ناختہ شدے پلوے غضب دا اللہ طرفنا وما واہ جہنم و بیس المصیر او زید ورسود دا جہنم دے و ناکار دے زید ورسود دا جہنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نندی وجلی تاسو دے کافران نرا لیکن اللہ تعالی وجل انو اشتری تا کھانی دخپ اللہ سنا انو رسولی تا کھانی دا استرگوتا کلشی دے اشتل دخپ اللہ سنا لیکن اللہ تعالی اور رسول کھانی دا استرگوتا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ بَلْعًا حَسَنًا اور داتی دا پارا چھے انعام ورکے اللہ تعالی مومنان تدخل طرفنا انعام خیستا ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالی ہر سوری پار سپوئے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین دا خطا سولی دل پوش یقیناً اللہ تعالی کمزوری کئی با مکرونا دا کافرانو
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم کتاسو فتح غختلان یقینا راغلتا فتح او کمن شوی تاسو دی جنگنان دابستا زبار غریم وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اکتاسو رو گردی دے جنگتا رو بگردنگا امداد مومنانو تا ای چری فیدہ نشی در کو لے تاسو لرا ڈلستاسو حس فیدہ اگر کڈی رویم او یقین ساتے اللہ دے خاص مرگرے دیمان والاو